aquí temos dous a falta de un, temos dous concursantes que se van a enfrontar a un reto, eu non sei se a vida ou morte. A vida. Pero visto o que levan na camiseta Joaquín e Marcos, asusta un poquinho, A Factoría do Lume. Isto está na Coruña. Estamos na Coruña. Na vosa cervexería. No, a cervexería teñen a eles en Escol, que é a cervexería de Escol. Eso está en el centro de Coruña. Eles, Fran, Sí. aí. Como xurdiu esta idea de facer semellante reto? Bueno, nos gustan así las cosas locas, nos gusta el picante también y hablando con Joaquín, que es un amigo, pues decidimos hacer una salsa con él, en colaboración con él. Y de ahí pues se nos ocurrió la idea del reto, algo un poco más... E hai xente que más participa de bestia. todo. Sí. Mucha que queda por el camino y mucha que... E o reto y poca gente consiste en, a ver, contádenos. El reto normalmente son 8 alitas en 2 minutos y 2 minutos de castigo sin beber ni comer absolutamente nada. Buah. Alitas de polo. Sí. Con unha salsa picante, que é esa que tes aí, Sí. que é o que leva? Extracto de capsaicina, que es la molécula del picante, claro. y Carolina Reaper. Sí. Eso non hai que non aguante, non? Nada. No, Morreu alguén nese reto? Algunos. Algún sí, non? Alguno cayó. Algún caeu. Caeu. Sí. En estes días Venden de... os botes así pequeninos. Nestes días de calor non será moi arriscado comer picante, e sobre todo tanto picante. Regula o que é a temperatura. Regula a temperatura. O picante usase nas culturas como a Nos países- India, nos países sudamericanos e demais, úsano como para regular a Os 15 temperatura. de agosto, que comida é aquí en Galicia? Callos, picantes. claro. ¿Sí por qué? Porque regula Ai, o calor. non sabía. Sí. Así que temos moita calor e veña picante para regular. A mí o que me Sí, asusta, señor. a mí o que me asusta, a mí o que me asusta foi que me dixeron, tedes que comer con guantes. Aí a mí Pero- fixeron, me A firmaron ver, unha claro, para documentación. que non queimen os dedos. Non na liga E a pesar tampouco, a pesar de usar luvas, non podes despois, incluso a pesar de usar luvas, A pesar, tocar O que é a cara? coas mans na Podes tocar a cara. cara do outro. Espera, tú non? Claro. No, porque claro. podes pelar. Despois hai tamén Esa un salsa detalle que picante, xa olor, Fran, xa olor queima. Saíu en En serio, cantos sí. intentos, cantas veces tivestes que tentalo. Pues bueno, es Joaquín el creador de la salsa, unas 3 pruebas hemos hecho antes A terceira foi a de vencida. terminar. Eu enseñalles 3 probas, cada unha máis picante, colleron a máis picante, claro. Pero Eu non, sei, non, algo- non aprobei, Alguén decíanos non Fran aprobei. decíanos Fran que alguén estirou a pata. Pero vamos Pero a morrer ver. non morreu ninguén. No, por el momento, por el momento. De momento. Pode ser o seu... Porque aparte de enfrontarse a iso, despois hai que asinar un contrato con unhas condicións. Antes. Que é o que non deben facer según contrato? Pues, que non poden facer? Si tienes problemas del corazón, no hagas esto, porque no. Y si no toleras muy bien el picante... Asinache o contrato ese. Sí, pero a miña palabra vale máis que calquer contrato. A iso que iba a probalo, pero que non me... Claro, é que de algún xeito uso o meu corpo para andar por este mundo, entonces digo, non quero deteriorarlo demasiado. Por se pasa probar, algo- vou probar, pero o que non me compromete é a comer os 4. Sabes, é o único que non me comprometo. Que me dá igual que gane esta mona. Que A mí tanto me dá. A min, eu, con tal de comer un pouco máis que a ti, xa me vale. Por se pasa algo, cal é a túa última vontade? Eu quero que todo este mundo, por favor, sea feliz. Sede felices. Paz, E paz e amor, pero digo de corazón. E non, como que me preocupou ese home que de repente colleu 80 toneladas de pulpo cando podía coller 20. No, está todo para ir para nós. Non hai que ser tan avariciosos. Por Fixeches favor. testamento? Telo feito? Sí, esa miña filla sabe que se queda ca Marcos, guitarra, ti, que é sachadora. a tua última vontade. Ana, sachadora para ti, cariño. A Moi sachadora. ben. No, eu tamén, o que di Toñito, paz. Paz, home, paz. Só paz. Paz, sí, Paz que os e que queden, amor, os que andar queden ali detrás, que se lles as paren peleas. un pouquichiño e Bueno. paz, é o que... Vamos sí, alá, sí, sí. ven. Señores, Descanse en paz, tendes descansemos en paz ahora. 4 aliñas A ver, de será- polo que aí están preparadas, ben condimentadas e ben picantes. Pero isto que lle fixeron? Tiveron adobando, cociñouse nesto, No, foi a fritíronse, posterior... Fritíronse, botaron despois a salsa, adobaronse Solamente, sin solamente. cociñar. Bueno, cocinado. Tendes, joder, canto tempo lle damos? Un minuto. 2 minutos. Estamos preparados? A ver, Un minuto. Veña. Tempo. no, está rica, ¿eh? Pica, ¿eh? No, pero que va. No, que va. Aguanta, ben. No. Este herdeiro da cruz, este aguanta. Pues non lle vexo eu que aguanto. No, pero no, aguanto, va.
Bueno, tendes o tempo cronometrado, supoño, non? Que? No, que va, Venga, no. home, lárgalle. No. Oh, que va. Espera aí un pouco. Marcos, como levas? Ui, sí que me compro así a... Tome hipo. No, en serio, no. Buah, ti tes aguante, tío. Tome hipo, non que me Con que lle... Sí, se che Con que podemos acabar co picante? Que lle botamos? botamos? Que bo? Leite, para... mellor co ti pan. toma lente, aguanta na boca, sabes? Que está así fresquiña, aguanta na boca. E despois traga, pero... Ostras, dome hipo, nunca me pasa. Sí, eso é enchiladas. Que se pasa, Marco? Canto falta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tempo! Acabouse. Cantas alas... Cantas as de polo, como Marcos, dúas. E ti media. No, que va. E ti media. Sí, aguanta, mete leite na boca, tío, aguanta. Ai, Por que te emocionas, hombre? é emocionante, ¿en qué eh? Aguante de pensando? carallo, sí. No digas en voz Sí, alta. no, que está Mellor non sufrindo, o digas. está sufrindo. Bueno, e agora que poden facer os concursantes que tendes aí na Está moi vosa mal. cervexería, unha vez que acaba o reto, que pode facer ou que non poden facer? Queixarse. Tocarse. Tocarse los ojos, no, ni... Queixarse tampouco. E ir a mexar, cuidado. Sí. Como que? Ir a mexar, despois de tocar iso, porque... Home, claro, porque aí... É zona sensible. Pero que che pasa, Toñito? Queima. Picante, verdad, Toñito? Que está sufrindo, máis grande. Somos sensibles. Como sería un berro dos herdeiros da cruz neste caso? Este sí que foi un reto de verdade. Toñito, sigue recuperándome. Uf, hai que darlle algo, non sei o qué. Marcos, Eu estou ben. ti lévalo peor. Pero Hostia, se tío. estás ben, porque Dame choras? mes. Home, porque sí, porque choro, pero está rica, eh? Sí, no, está rica, joder. E agora Esto como non ten vas ningún facer? sentido, Agora como vas facer o son misterioso, Marcos? Así, ali. Sí. Ti despidios, que eu vou ali Vale, e vale. vou dicir a Vale. nova... Veña, veña. Veña, oye, Toñito. Joaquín, Aguanta. Fran, grazas por vir. que pase pola un liga. ano destes, non sei cando pasarei por onda vos para afrontarme a ese voso reto. Muchas gracias. Ata logo. Toñito, que che pasa? Queres decir algo? No. Salud, hermanos. Bótalle leite. Xa, non podo máis.